Moje djete se zvalo Adis Čorbo, imao je 18 mjeseci. Volio je da ga stavim, ja sam imao fiću i da ode od kuće i sjedi u toj fići, provede po 2-3 sata u njoj. Ali je živahan bio, izađe iz fiće pa ga ja ne mogu stići, ima uprijeko cesta, ne mogu ga stići, Boga mi koliko mi bježu. Napad je bio tačno 3. jula 1992. Mi smo bili ko u jednoj dolini, a sa svih strana su oni mogli da priđu. Dolazili su od pravca Tjentišta, od planine Maluši, od Zakmura i oni su opkolili kompletno tu planinu. Mi nismo mogli, znači, da izađemo. I mi smo onda pokušali da se izvučemo. U tom momentu nekako Drina je tada dala i neku maglu. I da smo se mi mogli provući da odemo prema njihovim selima. Sve su svedene i žene i djeca koje je pofatano, sve je svedeno dole u Buk Bijelu. I ja dalje za svoju porodicu ne znam ništa. Ne znam kako je bio obučen Adis, jer u takvim momentima nisam mogao ni da pratim svaku situaciju. Ne znam ni za koga kako je ko bio obučen, ali jedino je bilo sve razmišljanje kako spasiti, izvući živu glavu i svega toga, jer se znalo šta nas čeka. Nas čeka smrt. Jedino što znam da su kazali da sve tko u toj štali, da su spaljeni. I ovamo da mi je ubijena majka, to što su našli te 2 kosti. Čak i nekakvih priča bilo da su ga negdje vidjeli živa i majka ubijena, on na njoj. Da. Takih nekih informacija bilo u nekom potoku. Onda ja i danas sumnjam da nije možda negdje uzeto i odvedeno. I to sumnjam. A i volio bi, kad bi saznao i bilo kakvu informaciju da nađem, da se to više jedno riješi za kompletnu familiju, nije samo za moje dijete, nego za sve.